Zam. Kenapa, Zam? Udah main sepeda yuk. Oke, ayo kita main sepeda, Zam. Tapi sepeda ondel-ondel di rumah, Zam. Beli sepedanya dulu. Ondel-ondel ambil dulu ya, Zam, sepedanya. Jangan gangguin ya. Azab nungguin loh. Ayo, Zam. Ondel-ondel udah bawa sepedanya nih. Ayo, Zam, kita main, Zam. Kok Zam ketawa sih, Zam? Sepedanya gitu deh. Gak apa-apa deh, Zam. Kan ondel-ondel punya sepeda ini doang, Zam. Ayo, Zam, kita main, Zam. Udah berangkat yuk. Ayo, Zam, kejar ondel-ondel, Zam. Ye, 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 ye. Ini kamu. Kamu ngumpet. Ayo, Zam, cepet, Zam. Ondel-ondel ngebut nih, Zam. Ayo cepet, Zam. Kejar ondel-ondel, Zam. Masa segitu doang sih, Zam? Ayo, Zam, cepetan, Zam. Ye, 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 ye. Ah, duh, sakit nih, Zam. Ondel-ondel jatuh nih, Zam. Tolongin ondel-ondel dong, Zam. Aduh, sakit nih. Aduh. Tuh kan, ngubut-ngubut. Aduh, Zam. Ondel-ondel kapok deh, Zam. Ondel-ondel nggak mau ngebut lagi, Zam. Kapok, Zam. Makanya deh, jangan ngubut. Jatuh kan? Iya, Zam. Ondel-ondel bener-bener nyesel deh, Zam. Ondel-ondel nggak mau ngebut lagi nih, Zam. Oke deh, cangcingnya Babe. Ondel-ondel mau pesen juga nih sama cangcing Babe semua. Jangan suka kebut-kebutan ya kalau main sepeda di rumah. Nanti jatuh deh kayak ondel-ondel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.